Dom Donya. Ayan, hello sa ating 167 live viewers. Happy watching, Uncle Reventor Lagmay. Paspasam iket yurit nanigasa aragrag sakit kaday talungay mo ken nasamit nga iseng isudat mangimaneknek iti naputpudno awen bituem tiagsapa murmuray to'y pusok yet nagmukadin ala dey taranyag mo siksikalaeng ragragsak ko aklunem man to'y ayat ko ken karayo anan sa taubiyag ko ipangagnakadmetem kadagito'y ununoy ko ken kanga nasaen tangaying kariken ka adikan tu alilawem biag kunto ti gudasem no siyak tuken ka ti agisi
anan sa taubiyag ko ipangagnakat meten kadagitoy unoy ko ken kanga nasaem tangayin kariken ka adi kantu alilawem biag kong tu tigudasem nusyak tuken ka di agising biag kong tu tigudasem nusyak tuken ka di agising. Siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apagkabuklan ko'y aya awang pulus nagtalka nudisika ket di naglipliputan pangaasim biag ko siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apakabuklan to'y aya awan pulus nagtalka nudisika pangaasim biag ko no awan tun panagayan mo kaniya sawem laeng ay balikas di ka agama ngem kaya't pamarangka na adda pa'y lapatek ko ken ka kas mula enget pinuksa kinaimnas niraksa siksika laeng ti nakasaraka dardarep tepe apakabuklan to'y aya awan pulus nagtalka nudisika ket di naglipliputan pangaasim biag ko no awan tun panagayan mo kaniya
sao em laeng ay balikas, di ka agama. Ngetay at pamarangka nga adda pa'y lapatek ko kenta kas mula enghen pinuksa kinaimnas niraksa kas mula enghen pinuksa kinaimnas niraksa. Dimteng manen itisarda ururaye isasangpet mo kaanong ata ubiyag ko mailiwakon bara niagek mo naraksen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa bare numapasangpet ka agurayak biag ko isasangpet mo malading itat unay to'y puso gapot kawan mo sibay ko agurayak biag ko agurayak isasangpet mo masyan ka kadi kaniyak rinabi inga agsangsangita dimteng manen itisarda ururaye isasangpet mo kaanong ata ubiyag ko mailiw akong bara ni agek mo naragsen ninak marikrik na gapot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa bare numapasangpet ka agurayak biag ko agurayak isasangpet mo malading itak unay to'y puso gapot kaawan mo sibay ko agurayak biag
ko Aguraya biyak ko Aguriyak isasangpit mo Masyan ka kadi kaniya Rinabiinga at sangsangita Masyan ka kadi kaniya Rinabiinga at sangsangita Marik na day to'y puso nga keba-keba Jak makaturturo sipud awan ka Tiyak makapanuno itinasaya Sikati kapuna na awan tinamnaman Sang atek tibay Malasiwek tibay Agsubli ka laeng Aramidek tiyamin Sapay tamakitam Asika Sikati gapuna Agtanda na day to'y riknak Tawan kan to'y dena Pusok ana sugatan Masapul na ka No maisublik laeng Day dirag saken langen Tiyak kong ipalubos Apanawan naktumanen Sang atek tibay Malasiwek tibay Agsubli ka laeng Aramidek tiyamin Sapay tamakitam Asika Sikati kapuna Sikati kapuna Sang atek tibantay Malasiwek tibay Agsubli ka laeng Aramidek tiya Ket nalang gigayam, iti tayon nga gibusan ti upload tayo. Ket agyaman aktiwan sardana manang tartarapay. God bless us all. Sikati kapuna